Kanigari ka All India Radio Shillong ka khubor ban police pi lubha ku parlindo kimat ki ba kongsan jong ka khubor wanra menteri rang ba du Narendra Modi ki kintin jingkerman ka baong jaha bimar wahi upchar ha ka jingele prasha ya ka jingpang klam COVID-19 btha katna sarkar preng ka koi ki khia ya ki sarkar jila ban shimnuksa na ki kambat mai ha ki district bapher ha ka jingele prasha ya ka jingpang klam COVID-19 Pelait Menteri Rangba ke Manipur ya ka up fresh card store na benta ban penpoi jor bat ki wei ki jingdon kami ki briu hapren gani ga jingnang por state gani ga jingpang khlam but south part dos ki tika covaxin pha ka Assam shaka jilla Meghalaya na benta ki bawan phai yeng na shabar ang Menteri gatnat ka koi ke khia uba AL hek Namar ka jingnang ki state ka jingpang khlam COVID-19 ha ka jilla ngi karpa ipi ki parlok nang ngam ban long ki ba fikir bha ban bod ranti iki kendon baro bala betha Bat kitu ki bala palat South Sense nem gerta ki bala debio ai ketika beningkong bakin sngobha ban le shim saya ka baar kat kum kapor balabu Sumar bha yaladi bat bot tiknai kini ki laitli ki jing penmlin ki badon kam Deng bha ki jing da khmut bat shintur ne ki mas penjingai iwei ne iwei pat ne ka social distancing bat sai khoi bha ki kiti bat dur khmat bat mentangi ne kmi eki khubor ki babnya Menteri Rangba du Narendra Modi hinin kasni ula penmi ikawai ke kentien ba ai mensim ke balong jaha bimar wahi opchar lani habadon ke jingpang donru ke jing sumar khamtam hakani ke jingele persha ya ke klam COVID-19 ula ongru bangin hab yadai ki khunlong khna na kani ke klam bat nin long ki bala pen kre na benta kani ke thma Menteri Rangba du ula kreni kini haka jinge plejungmut ba ki doctor kunju ki nong trei paramedical bat ki weide ki ba hakmat Naka constituency jung u ka bah Varanasi ha Uttar Pradesh umuri la ong bagani ka jingele jongi kalong persha ya unong shun bayai keladur bar uba shirkhe kumta ni don kamban pen kre bha yaladi naka benta kani Katnat ka koi ke khia ka sorkar prem kalab thai ka sorkar jila ban but nuksa batmai la don neki district bapher ha ka jingtrei kam jongki banyele persha eka klam COVID-19 Lengba ke shiti balab tha do Union Health Secretary Urajesh Bhushan shabaro ki Health Secretary ki jilla haka bala ajing mut ban shim nuksa da ka bakhmi thu ekijing persang ki batmai bat ki bala ban pentrikam halaki jong ki jaka ki badai Menteri Rangba adu Narendra Modi ula keren bat ki he nang punya district neki arphotli ki jilla bat Union Territory haka sngi ba ar bat sngi palai bat layatai bnia ekilat kilanti ki batmai banla bante lakam ye ke jingnang pur uklam COVID-19 halaki jong ki jaka Menteri Rangba ka Manipur N Biren Singh ula pelait pai ba eka apps fresh card store na ka benta ban penpoi ki jur bat ki weide ki jingdon kam she ki briu ha ka jingalang ka barit ka balalong nin gasni ha CM secretary ya kani ka app an la ban download na ka momamarket.com lane freshcardstore.com bat shen an sala ru ban download na ka Google Play Store kani ka app kan try kam na ka benta ka Android bat iOS bat la pentrai kam ya ka ka fresh card ka balong ka kunhun sindrop ka Manipur Organic Mission Agency na ka tanat horticulture and soil conservation ka sarkar Manipur lengba kani ka app kan yarap shibuni ki briyo ban thiet iki jur ki jabat ki weide ki jingdon kam hakum gani ka por jong ka jingele persha ya gani ka pang klam COVID-19 Menteri Sarkar Meghalaya katnat ka koi ikhia uba Alexander Lalu Hek ha kasni palai ula yatu uba ka jilla Assam kan penyo kumba South Part dos ki tika Covaxin ya ka jilla Meghalaya kerpang na ka bentai kitu ki balawan phaying ki bala deb ban yo yau tika Covaxin baningkong na shabar Menteri ula yatu ru baula deb ban ikran bat Menteri Rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma ha ka bayadai bat kani ka kam Shushu Menteri ula yatu baka sarkar jilla kan kerpat ya ka sarkar pedeng ban penyo yau tika Covaxin na ka benta ka jilla Meghalaya bat haba ban rap shushu uba hek ula yatu basan potli ki jingthia ringkat ki oxygen la deb ban bu ha TB hospital ka bah sauli bat sasan potli an sawandra shu haki kindet sni ki banwan Sapraspa arp puprangut ki bayo bet COVID-19 ha Meghalaya hinin gasni bat arpusan ngut ki bala klat no na kani ki jingpang bat naikini ki bangat tumai laispa kandai pu arngut ki dei na East Khasi Hill kat bashispa nyu pungut na Ribhoi district bat kumturu naiki weide ki district ka jilla
Hakawai pat kaliang ki donru South Park hat kendai ngut ki belayo jingkoi hinden kesni bat kambuan neki ki daina East Khasi Hill ke balong Arspa san pulai ngut. Ke district East Khasi Hill ke don menta lai hajar praspa prapuai ngut ki active case bat baro ki barang syakta haka jela hadu menta kilong hendru hajar praspa hendru puai. Kini kedai ke All India Radio Shillong ke bon lam sipi ya ki kubor. Vice Chairman ke Niti Ayog Rajiv Kumar ulayatu bag hakawat baar ke jingwan lenshop ke kelam COVID-19 kalak tak shibuan hakaliang ke yok ke kot. Penban ulayatu bawat la kata kaladon ke jingkiyo haka jingyo haka benta beningkong. Haka jingi keren berunong ai kubor ke All India Radio Kumar ulayatu bag ke jingkiyo jinghiar kalak tak na kadaw ke jingdon ke jing kangdam habuan ki jela ke balak tak eki babuan ki briyo. Vice Chairman ke Niti Ayog ulayatu ruba haka bakut ubnai jeliu kini baru akin sejano bat bagajing IT kaya yada COVID-19 ru kandang poi sesaka weipat kebenta. Director of Health Services Dr. Amanwar mentagasni ulayatu bagajing bu iki oxygen plan ki hospital beper ke jela lale haka rukom ke state. Ulayatu ru baki oxygen plan na kebenta ke RPHS Hospital kalapoi ha Guwahati kat bah Ganesh Das Hospital kan sedang terikam no nadu mentagasni. Usin buat Menteri Rangba Prestun Tensong ulapan pau bahaki babun na kinong pang kiba amdadon dak tan kim demi setia banyo ia kajing sumar. Kumta ulat kentui ki bakin wan shikmat ban sumar bha yaladi. Hakawai pat kaliang ke Sorkar Jela kalau betha bat krenshai ki SP baki DC jong baro ki district ban kemi bnia ki kurdob rung bat mi jong ki briu shapo laki jong ki district. Ka Sorkar Jela kalayo mentah sakawai ke Corona Care Center Haribhoi District ke MCH Hospital ha umran kan long shipor ke jaka pensyong yaki bangat COVID-19. Menteri ketenat ke kuat ke kia uba ALHEC ha kasni toding ulalik ban kemi ikani ke MCH Hospital ke badan ha umran bat hadian kani udayatu ba ke Sorkar Jela kalong ke bala kloi ban shim bat pediang yakani ke Corona Care Center ke badan Haribhoi District. Da kajing tumu ban kenti wi kajing syongsuk syong shngai hakari bat banyele persya e kajing don ki kenhun king atier haki kenhun jait benri beper ka jait ke kenja kajing long kentai bat chenrang bat kiwe de kajing per la penshim mi ka kula ne smai balate pukum ka anti terrorism pledge hinin ka sni ka arpuwe tri ku jimang arajar arpuwe bala penya de ki he ka school ba North Eastern Hills University Shillong bala lam khamat da Vice Chancellor Professor SK Srivastava bat Registrar Dr. JN Nayak. Bat nak daw ke jingdon gani ke kelam COVID-19 bat ke jing kangdam haka sor shlom baro kowe la yashim menta haka ni ke program da baro ki obsa kinung hikai kinong trail ang baka core internet da kabadon halaki jong ki ying kisem hasho pen ko de ke khubor sa shi sien pan kimat ki bakongsan wanra Menteri Rangba adu Narendra Modi ki kintin jingkerman ke bong jaha bimar wahi abchar haka jingele persya e ke kelam COVID-19 tak ketenat Sorkar pedeng ke kuat ke kia yaki Sorkar Jela ban shim nuksa ki kam temai na ki district beper haka jingele persya ke jingpang kelam COVID-19 pelait Menteri Rangba ke Manipur yaki app Fresh Card Store na bentaban penpoi jhur bat ki wedi ki jingdon kam yaki briu ha pedeng kani ke jingnang pur state kani ke jingpang kelam bat South Park dus ketika ko vaksin pa ke Assam syaka Jela Meghalaya na ke benta ki bawan pai ying na syabar ang Menteri ketenat ke kuat ke kia uba ALHEC katu ki kubor kilakut ki belawan sipi na ko All India Radio Shillong ni pen kan mau ipi ki parlok nang sngam bangine so bat ke Delhi station ha kapor prabaji na komenta ka kubor ha ka ktin hindi ka ban buat pa da ka kubor ktin pareng ha kapor prashiteng kini gede ko All India Radio Shillong